Mala jupat lara ya mala ke jan same chuban ke ya ni maro na rabeka bana rwany ko bana ka banyak ko che kon yo prenin tini ka che kon mama wala de lara ta loida de loy kot ka mena loidun bateda ko che kon gang so wala de kon ka lesson 6 ka our Sabbath school study rwany ko to go ti akon ka nyua ka bu ko pot pa ni kon ko liang rwany ke kana latien jan je kon kan ga yang akan kono nyam bane pal ko rajo ko ni shukru so la rajo ta la ka jan sam ko din go chine ben nyam do ne ray roy pe nyam do ko tiene ko din ko ne mo ko lang mi tarayda mi rwany ko ne ko len kanya wadin mo ni ki yedu mun ko yedu mala nay shum yedu mala nay ngej yedu mala nay boom kala nay jaga ja mete ngany ko kala rwany ko wadin teji ko borayda wadin mo ko yedu bu rwany jin rayda wadin tawa jo jadu manger kon mala teji ko din ko tane ka nay kel ko din ka rwany ko kawra wadin jemi shelar ka Matthew chiyo ko janara wuda badak anu wala da rwany ka wala da kana wadin tine ko din ko rwany ko wadin long ne ko bane ga ngaj ala nay ka bane ko lat kaat ko bane chiango achilet ka nay lat ka bane nyua ka ken kujimo ene ran ka nay bakan bejak ka kwi rwany ko wadin langaji ko roy do wirare wa nay lat ye larana ko wada ye laran ye tot ko din but ye laru ko pia da bal wadin jin bi waja tide ka bel de pinne ke bi ka waja jin te jidi dial shuru gat ko yon waru amen wa ta lan midit lesadan en wala tugli nini cha laro nene the enemy within yero kwantara mitare idun kwantara mitare idam cho kwantarun tere idun memory text kan kona ka Jeremiah chiyo ka wal baro bas wal ba kwen ka tugli nini anjani I the Lord search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruits of his deeds. Ajani jan ngan la kot ajan ngan kot men ngajra iran ki men ngajra loitan kajan ngan en ngaj wujran kajan ngan en kamran duor ka pek longade and then ka pek lanika so jan memory bas dan kon roy kon ka Thursday chejagor cha title chejagor wonane a witness to God's power witness sera garami shidwor mishidwor nen se kula wala da wonna mesha nen tere ray look la wa witness baban rame bi testimony balat witness sera garami ramla tuok rami tuok yanen be wala da wonna mesha la nen so history mi jukona jaka ka jan chapter me jukon queen ka Joshua jukona ne ka last week Joshua jukot ka kamrar ka Jordan and then nyinken ke wid tiaka ka tiga nyinka Canaanites ko jukot ka kamoidien so ka jukot wo ka ken ga Israel mo kon ko la kan kot la kana tiech
ken go kot ken che ke bo kot ke jo wi ake so me chi tuo ka jan chapter me cha Israel cha ga jo lo den ti ja the long ko chi ga bo ko they were not expecting ken charo dong de ko jo ke shan ken but cha ko wo a ngu jo ke kamo ko la te kel ke Israel sometime we de la roje ko to jel ko kel ke jen chi tuo go ne chi ga duor chi kana lat jen ko ta title ko al goro ne the enemy within alo jiran di duor de yalat di chire o de lwen goro adu di lwen goro Israel di lwen goro rin ga duor kan ga jagan duor let kan ka to ken ku ka jaga ja ba ka defeat de ki ba ka joj e jur shawa action she duor shawa Israel mo kan kor chika ta ka confident chika ta ka ngat krodian ko ni chika na jo action je mot ko tetol Israel kan consult alo kan ro ke je alo kan mu gor kan ko la kan go la kan atie ko ko je u ya ka njaga man kan go kan go ko ga Israel ala prophet kan tie kan consult so shi duwara shi kan galat ko mi ci loy de tet karan ram ci dolat do ngu to ko boro go re ko tiro do god ko ni ko re la kan ga ter la ko ate ga ke aka bodo kala kan nan badden ko re men tama ko tiro do god di o shi ga do te kan dur ko ta tere dura ko la ro da gwada janam hole ene mute ga dur ko da ta ga da me ci ja cho ko ne chaka jo ja cho ci loy de jat ci ram yor pin ja ro je ci ro ke ja cho ci ro ke Israel no bukrar ke ji ko ci charo ko wadi no ne rar ko bane banak ko we ga shirin mai ba ka yuyi ba ka ba ga nak ka ko chere mai ci wo kon mu wane o jot ci wo ko shodu bu kula te didi ka joida ko ken kana iti cha shwalle ko cha nga yo ka gar ko me ci go woni me ci go ka kanan me ci ga shwalle hab ci kan je ci ga jode ci jo ci ne ling o ci akin me ci jo ci akin me ci jo ki ci babde ci yaret do cha ga ngach ka jan bo mo cha shot ko cha nga cha o ko nyal kana pin la te ti dit mo ant la le ka ga Israel baden tema ba ko la di lo de wa ko ka ja ko mala pir lo che la ko ga Israel tema ci ko mi di ci ko jo kwatin a shodu je cha yer ka kwida wa jeni shodu bu kula tani shodu la shwal ga je bu kula so da mun ko kona an purpose dun ko ga Israel ko do mun kwanya ga Israel ga je ko do mun kwanya ga jama ga Israel kwanya ko ne na ba shodu ba ngai bi mon ayan hadab da lo don ta mun shale o ta ka defeated ka ta ka George kai bicir ko babbat lo do shejen hadaf shejen reason e kwan ko da ga Israel kwanya ko ba shiyo da ba da liya e ji wani mon kele ko bo bom ga be display so big na witness ni big bom ko be kanenen big witness ni ka God power kan ji Canaanites kana juru kontra ga den kan dia bukan kanen so kot ka do dang raw ki do re chala de
me chala de asham cha wachin la ram kel chene dial che kabab cha all nation cha dwe ke cha all nation cha defeated ke cha ka joj ko je jidien che te gudwar che jidien te enemy so na mada kon kulu loire ta ga dan didi ko gwatu kontina siangara kon siangata do bu kon ngaje wona ne kodo kodan mishura ngan krishna wale project ba bu kod be represent do be represent ko be represent go ro be consult ya rwajije do mute miledi ja tiji ko mu yolat ke wudu ba defeat ba ji defeat and then ba ko ba dol ko shodo ko cejan hadabde ce goro ba ji dol wala yani ce goro ba shodo ba yarke ba shodo ba dol ce goro ci ko da no cejan cage cejan hadabe caga ji Israel caga ko ba shodo ba lek de goro ne ba ne ka ba ga defeat wala ba ko wodi de do sharo lo kod kan Israel ko mu goro ba shodo ba kare ba nan ka ba bom da ba nen ka bom da yawa nen ajan bina ko ban ka jama bom da ba witnesses jaro la ko say witnesses miracle tilde rami telo do ko lo de betia boro de rit ay duwari ke kere jengni ke ba bare ko kon to kon ka border dun kanan yeka to kon ga border dun kanan bu kon wangda no kono watch rey kot do ba kon joj gon jeng ni ñiñe kon ci i for de ci double ci kon tek kanan at goro bu wan kon bi ke te fix ke Jesus ci God Israel mo kono cheke ala wona ne mo kono liang no ro na bum kono ter kon koro ko kelet kon duor do ba kon ju ci God Israel do mite duor mitere idan bana jala kan kono lak ci kon bi succeed ba kon defeated gon jengni so lesson mo lesson na lo chantat ko lak chana rodan committed ko kot eni wo bu kon lead reidan betel bel mishar ana do bane ko ka bane luk ka bo kon lak yede mango wo reidan be benjal o mite go dor mi ngon ge ko na kamra ko jene hole ram hole tel dor mi nan ka gade ko pot kon ko wanta tan bana ngajo kon to ko kon ka kanan yeka kainen dum yeka wo konten to kon ko bodo won jene goro kan kon goro riedo kon ko ju kon bo ba chwan wang dan chwan yeke jisu kon wang dan yeke Jesus ajan do tan ti kon bi nyago jak gwa ko pot yer wanti ne chan pa ko re jaw kon yi ko zo ta lañ mutit ko den no ne ngajo tane ga bodo dun kanan yeka ko den ci tak wadin ci tak ban ci ban ci tak wadin jang ne jaga bum jang ne jabani duwa tare da wadin mene ga lak apa du dor mi tare da wadin ko ci la jin hole tele dor mi gol wadin ne pala ka ba ko dore ni ga dur ko den ko ne lak te jir wani ko ten ka wara wadin o kara jam wakan ke media wadin ka shup karat wadin biga nego te ci dal ti meg bikan ga shup bana la ro ne ba roy kot ki bokot
ba ngat ka ba gwar ka ba kam tek de keliu woni ga full surrounded o bene ro kame keliu wadin ko tela gol dar ajen ya tikel go kot ke ti agen ko wadin jang ne ja bene ngat kani shang bene ro komit keji fully bene ro komit keji tena kana ke long ro kon go do abi ke ti al shudu gat ko yungwar amen